Messieurs les ministres, la peur, la peur. Voilà l'état de la population de Goma et de l'Est du Congo. Utekereza iki wumvise ijambo kwinjirirwa cyangwa se infiltration mu rurimi rw'igifaransa? Mu maso y'abanyapolitike benshi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iri jambo ryahindutse intwaro, ryahindutse inkota bakoresha bica cyangwa bambura uburenganzira bw'ikiremwa muntu abandi baturage basangiye igihugu, cyane cyane abanyamurenge n'abatutsi b'abanyekongo, babashinja kuba abanyamahanga binjira inzego z'ubuyobozi bwa Kongo. Ariko se wakumva umeze ute nkubwiye ko mu gihe muri Kongo birirwa birukana abenegihugu babita abacengezi, ku rundi ruhande mu gihugu cy'Ububiligi cyahoze gikoloniza Kongo, abanyekongo bigaruriye inzego nkuru z'icyo gihugu? Ese ko abanyekongo bari mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi, baba abaminisitiri n'abajyanama, ubwo twabyita ko Kongo yinjiriye cyangwa yakoze infiltration mu butegetsi bw'Ububiligi? Muri iyi nkuru yo guhishura ukuri no gukora isesengura ryimbitse, tugiye kureba ibintu bitangaje ndetse wenda twakwita uburyarya bwa politike bukorwa n'abanyapolitike bamwe na bamwe bafite inkomoko muri Kongo, baba ku mugabane w'Uburayi. Reka twinjire mu mizi y'iki kibazo, ubundi kugira ngo umenye aho igihugu kigana, ureba abantu bafata ibyemezo mu nzego zacyo nkuru. Iyo urebye mu Bubiligi bwa none, usanga umubare w'abantu bafite inkomoko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bafite imyanya ikomeye cyane. Ikindi kandi ibi babigezeho binyuze mu matora ndetse no mu burenganzira bahabwa n'amategeko y'Ububiligi. Reka dufate ingero zifatika. Mu nteko ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu cy'Ububiligi dusanga amazina akomeye nka Pierre Company. Uyu uretse kuba ari umunyapolitike mu ishyaka rya Les Engagés, azwi cyane nka se ubyara icyamamare mu mupira w'amaguru Vincent Kompany. Uyu Vincent Kompany akaba ari umutoza w'ikipe mu gihugu cy'Ubudage Bayern Munich, ikipe y'igihangange ku rwego rw'isi, ariko ikaba ikipe ya mbere ikomeye mu gihugu cy'Ubudage. Hari kandi Lydia Muchebere Ngoyi wo mu ishyaka ry'abasosiyaliste aba PS. Uyu mugore niwe wabaye umugore wa mbere w'umwirabura wabashije kwinjira mu nteko ishinga amategeko y'Ububiligi ku rwego rw'igihugu nk'umudepite. N'amateka akomeye, ni ibintu byerekana ubwisanzure bwa demokarasi y'Ububiligi yemerera umuntu ukomoka ahandi kuba yafata ibyemezo bireba Ababiligi kavukire. Ntabwo birangiriye aho, kuko iyo umanutse ukajya mu nteko ishinga amategeko y'umujyi wa Buruseli, wibagirwa ko uri mu gihugu cy'Uburayi ukagira ngo uri Kinshasa. Hano hasanga abantu nka Gisele Mandayira Malamba ubarizwa mu ishyaka rya Defi, uyu ndetse yanabayeho umujyanama wa leta mu Bubiligi. Uhasanga Gladi Kazadi, uhasanga Berthe Mampaka wo mu ishyaka rya MR, uhasanga Emile Ruhahi ndetse na Nicole Nketo Bomele. Aba bose n'abanyekongo, n'abantu bafite inkomoko muri icyo gihugu cyo muri Afurika yo hagati, ariko uyu munsi nibo batora amategeko agenga ubuzima bwa buri munsi bw'Ababiligi. Reka noneho twikomereze urugendo, reka tujye mu nzego zibanze. Aha urutonde ni rurerure cyane, uhereye kuri Dola Ilunga Kabulu, Jacob Kamwanga, Tujibikile, Dr. Denis Lizelele, Morisete Kinhungu, Letitia Karimbilito, Lola Mutambayi, Sylvain Mbombo, Gayeta Mbangisa, kugeza kuri Jeannette Biwampia cyangwa Mpia. Bose bahagarariye amashyaka akomeye mu Bubiligi nka PS, Defi na NVA. Aba bose biyambura isura y'abantu baje ari abimukira cyangwa abana b'abimukira, bakaba bamwe mu bafata ibyemezo bigeneje hazaza h'Ububiligi. Ntitwakwibagirwa kandi ko hari n'abakuyeho ishyaka kugira ngo ababone inzira, nka Isabelle Kibasa Maliba ndetse na Profeseri Bob Kabamba, babaye intumwa za rubanda mu bihe byashize. Kugeza aha urumva ari amakuru meza y'iterambere n'ubwubahane, ariko si ikibazo gitangira kuvuka ryari. Ikibazo kivuka iyo turebye ibitekerezo bamwe muri aba banyapolitike bigize Ababiligi batanga ku bibazo bya politike y'imbere mu gihugu bakomokamo cya Kongo. Dufite urugero kuri Lydia Muchebere, wa mudepite twavuze haruguru,
uyu mugore uhagarariye ishyaka rya PS mu Bubiligi akaba umubirigi ukomoka muri Kongo afite imvugo n'imyumvire ishyigikira rwose ko abanyamurenge n'abatutsi b'abanyekongo bari mu nzego z'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari abacengezi cyangwa aba infiltré. Tekereza kuri iki kintu neza. Lydia Muchebere, umugore wavukiye cyangwa wabanje kuba umunyamahanga mu Bubiligi. Leta y'Ububiligi ikamuha ubwenegihugu, ikamuha uburenganzira bwo kwiyamamaza, ikamugira umudepite uhagarariye ababiligi bose. Uyu mugore aribaza ati kuki abanyamurenge binjirira inzego zacu muri Kongo? Aha niho umunyamakuru wigenga wandika kuri Twitter witwa Top Kivu cyangwa Oxygene yabajije ikibazo gikomeye cyane cyagakwiye gukangura buri wese ukurikirana politike y'akarere k'ibiyaga bigari. Yabajije ati ese hashingiwe kuri aya mazina yose y'abanyekongo bayobora Ububiligi twabyita ko yari infiltration mu nzego zo hejuru za leta y'Ububiligi nk'uko Lydia Muchebere we abifata yabona abanyamurenge n'abatutsi b'abanyekongo bari mu nzego z'igihugu cyabo cya Kongo? Reka dukore isesengura ryimbitse kuri ubu buryarya. Ubundi jambo infiltration ryumvikanisha umuntu w'umwanzi wiyoberanya akinjira mu nzego z'igihugu agamije kugisenya cyangwa kukigirira nabi. Mu Bubiligi abanyekongo bavuzwe haruguru bagiye bagaragara nk'abantu baje gushaka ubuzima cyangwa guhunga ibibazo bya politike n'ubukene mu gihugu cyabo. Amategeko y'Ububiligi yarabakiriye, yarabizeye kandi ntibigeze bitwa abacengezi, babise ababiligi. Ariko reba ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanyamurenge n'abatutsi b'abanyekongo sabimukira, ntabwo basabye visa ngo bajye muri Kongo, ahubwo basanzwe ku butaka bwabo. Imisozi yabo yinjijwe mu mbibi za Kongo n'abakoloni b'ababiligi. Ibyo byabaye mu gihe cya Berlin Conference hagati y'1884 n'1885. Bivuze ko ari abenegihugu kuva igihugu cyashingwa. Ndabisubiramo, n'abenegihugu gakondo. Nyamara rero umunyamahanga wagizwe Umubiligi nka Lydia Muchebere aratinyuka akita umuturage wavukiye ku butaka bwa Kongo, no kuvuga ubutaka bwe. Sekuru na sekuruza bakavukira kuri ubwo butaka bwa Kongo, akamwita umucengezi. Iki si ikibazo cy'ubumenyi buke gusa, ahubwo n'ingengabitekerezo y'ivangura yashinze imizi ikabije muri politike ya Kinshasa ndetse ikabikwirakwizwa n'abari muri diaspora nyamara bibereye mu bihugu byubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kubera iki biba rero? Impamvu ni imwe gusa. Muri Kongo hakoreshwa iterabwoba rishingiye ku moko kugira ngo umunyapolitike akundwe cyangwa yigarurire imitima ya rubanda rudasobanukiwe, ashyiraho umwanzi w'igihimbano. Uwo mwanzi ni umututsi cyangwa umunyamurenge. Bagakoresha iri jambo infiltration kugira ngo basibe amateka ndetse banabone uko bambura uburenganzira bw'ibanze abandi banyekongo bafite inkomoko cyangwa bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Iyo twitegereje iyi paradoxi cyangwa uku kuvuguruzanya guteye ubwoba, byerekana urwego rwo hasi rwa politiki ishingiye ku nkomoko y'amoko yibasiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ishyaka nka PS mu Bubiligi cyangwa MR ryemera ko Pierre Company cyangwa Bertin Mampaka barihagararira, ntibaba bareba uruhu rwabo cyangwa ko bafite basekuruza bavukiye i Kinshasa cyangwa i Lubumbashi. Bareba icyo bafite mu mutwe n'icyo bamariye Ububiligi. Byaba byiza cyane abanyapolitike ba Kongo bigiye ku Bubiligi babahaye uburenganzira, bakabaha n'intebe mu nteko ishinga amategeko. Niba infiltration ari ukuba mu nzego z'igihugu, igihugu udafitiye umwimerere, ubwo noneho abanyekongo nibo ba mbere binjiriye leta y'Ububiligi. Ariko kubera ko Ububiligi ari igihugu kigendera ku mategeko na demokarasi ikuze, ibi byitwa uburenganzira no kwishyira ukizana mu bya politike. Kuki se mu Bubiligi byitwa uburenganzira, ariko Kinshasa no muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bikitwa infiltration?
ni ryari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakura mu bya politike igatangira guha agaciro abenegihugu bayo bose, aho bahoza ku nkeke bamwe babaziza uko baremwe cyangwa ururimi bavuga. Ese ubana natwe risesengura uraribona ute? Ese wemera ko kuvuka mu gihugu kigizwe n'amoko menshi bisobanura ko hari amoko agomba kuruta ayandi n'ayandi agomba guhora yitwa abacengezi? Dusa igitekerezo cyawe ahatangirwa ibitekerezo muri comment section, ubu dukomeze kubana kuri Pilot News TV. Kandi subscribe ndetse na like kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru n'isesengura ryimbitse nka rino, aho ducukumbura ukuri kwisha inyuma y'imvugo z'abanyapolitike mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye.